Kampala iranja kalo kwita admini wangu wano Mwembezi w'ihangeri izoba iguraho irwaro yahinga irikuza kuyambaho obukwiti abantu mu district ya Kiso ubuhereza ubw'amagara ubumtindo byabanagamba hamukuru gw'umwembezi w'ihanga His Excellency General Kaguta Museveni yasima bahinga Caris Medical Group abo kwataraho government mu kwita abantu ubuhereza burungi bw'amagara. Umwembezi w'ihanga yasime kwatanisa nungi iri hagati y'amarwaro g'abantu bunto mu ihango mu hamwe na government icyari kugira ngo kikozere umurimo gw'amani mu kwita abantu ubuhereza bw'amagara. I just came to give them moral support. President Sanyufu okubera wano lero okubakwatizako. And after the elections, we can see how to support them. Eranga kaluka wedde ajja kulaba engeri gy'abayambamu kubanga kyali mu kalulu. Because the private hospitals have some efficiency. Ikiriza Davis uri chairman wa Caris Medical Team yashoborera ikiroto cyabo umukutandikaho irwarere ugu yashoborera ngo irwarere ryahabango bwa eka 3 ari kugira ngo ndeza kutandika gukora mu butongore umwaka ugurukwije. Irwarere tumazere emyaka 2 necweka twiryombeka irwarere ngine bitanda narishe bishenge byo kutura ebyabarwire 225 ndiza kubadgine all sorts of scanning ya buri chika neja kubadgine ebyabacara ukuzara ward zona na za theater zona ndiza kubadgine mental health kandi ndiza kubadgine na no kwegesa abanansi muringo ngugumwe Christopher Taremwa ukwatira ikibindi cya National Resistance Movement bendera muri Chadondo yasima government abokureka abantu abarkwenda kugira batandikaho mu ihangeri ukwetandikiraho cyari kugira ngo cwerire minunga umuguretaho imirimo bunango teriho no kwitya abanyarwanda ubuhereza ubarkwetenga. Government igeza ko kwatagana n'aba private led investors okujja mu Uganda because environment NRM government jetadeko eri esikiriza ba investors okujja mu Uganda. For example, kuleta what would call better service delivery. In this case tugenda kulaba the hospital, which is the health sector. Basically bino ebintu ebitono government byegezezako okola ogwigura hirwareri eriyahinga Caris Medical Hospital kwa yongera hita farhango umbyamagara mu gice bakuraga gacha kwa Ivan Nyesiga abwa tayari West muri Kampala.